Assalamu alaikum, биздин достук YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Туугандар, бүгүн Ноокаттагы мал базардабыз. Мынаны көрүп атасыздарбы? Ноокатта жамгыр жаай берип, ушундай ылай болуп кетиптир. Бүгүн 20 ноябрь болуп калды. Туугандар, 2022 жылдын Бүрүнса Ноокаттагы малдардын бааларын билип берели, туугандар. Мына жерде Assalamu alaikum. Qanchada o'tasizlar aka? 110 da. 110 torpaq erkak. 110 ming so'm ekan, to'g'rilar. Torpaq erkak ekan. Qanchanchi torpaq ham aka shu? 4-chi sutni qancha beradi aka? 5-6 litr beradi ekan, to'g'rilar. Qancha oldi aka shu uy? 115 ming so'm bo'ldi. Torpaq urg'ochi-ku. Mana torpaq. Oho, sütü koygan ya valla. Oldu, özü bizi çarpmadı. Oldu, erkek mi torpağı? Erkek ama. Ya urga çıkan edi. Mana şu uy bağ oldu da de. Qancha bağ oldu? Qancha so'rab o'tasiz aka shu? 100 ming. Aytilish bahsi 100 ming so'm ekan. Torpaq urga chiqqan to'g'rilar. Bu semental parada o'xshaydi bo'yicha. Yaxshi. Mana yerda o'ylarning kuchtilari bor oldi o'xshaydi. Mana gigant. Bu torpaq aka. Qanchada o'tasiz aka shuni? 200 kam bor. 200 kami bor. Maşallah. Bu neymi bu? Kaç aylık mı oldu? 4,5 aylık. 3 yarım? 4,5 mı? Yarım 5 aylık. 200 ming kemi var ekan. Bir bile 3 bir eskende sağ bir bile. Başı dağı tok ol ekan. Parodası qanday ekan aka buni? Parodaсын men bilbeyim. Allah to'midan hangi sarlashgan dedi. Yomon cho'ng. Pasportunda bor. Qaysi bog' oldi akalar? Ne oldu? Qancha bo'ldi shu? 116 ming so'm. Bu parodasi boshqacha o'xshaydi aka. Torpaq erkak ekan. Qancha dedingiz aka o'zingiz? 150. Yaxshi. Nega tug'anlar sütleri shunday ekan? 4-5 tug'an uy o'xshaydi aka. Yok. Yaşlılar. Yaşlılar var. Ocakta dağı. Qanchada o'tasizlar shuni? 100 kam bor. 100 kemi var. Qanchasi torpaq ham shu? Ikincisi ekan to'g'anlar, ikinchisi. Torpaq urg'och ekan to'g'anlar. Qancha deysiz shuni aka? No, qancha so'm? 140 ming so'm. Javochmi u, qanday? Jon ochmadi. Torpaq erkak ekan, ha? Surashdi aka? Yem suraydi. Yaxshi. 140 ming so'm ekan. Aytilish bahsi. Bu bo'zmi? Hop keldi. Kimdan buni oldi? Tog'in bormi? Qanchada o'tasiz aka shu? 200. Kichkinaroq tog'in. Maşallah. 200 ming ekan. Shu. Bo'z o'xshaydi bu, jaqin bo'z ekan. Jon bo'z ekan. To'g'anlar.
Onu aldın. Şu qancha oldu ekan şu? Şunu qancha qaldınız o? Şunu qancha qaldınız? 71,5 mingga sotib yubordim. O'zi bo'g'ot suti bor. Buni bolasi. 71.500 so'mga sotilib turdi onda. Bak qara, senga deysiz. Shu arzon. Qanchadan ham bo'lsa aka bular? Bilmek bir kaç. Doğal mı oldu uçmak ya? Evet, depende. Bu жерде bağlı bak şurada. Qancha verdingiz aka şu? 81 ming so'm. 81 ming so'm. Torpaq urg'achi. Urg'achi. Qanchanchi torpaq qo'ymish ularga? Ikkinchi. Bo'z o'xshaydi-a? Sütü dağı bor ekan shunday. Ozroq ekan to'g'ri. Ha? Bu do'stlik YouTube kanalidan chiqdi. Do'stlikdan ko'rib turasiz molingizni sog'insangiz. Ha, bu. Do'stlikga shunday kirasiz. Ha, to'g'ri. Yaxshi. Bu yerda dağı yaxshi o'y turadi to'g'ri. Bolasi yo'q bunda. Urg'achi. Qanchada otasan shuni? 110 ming so'm. Bulcha. Urg'achi. Bunisi erkak ekan, 110 ming so'm. Bulda erkak ekan bolasi. Urg'achi ekan to'g'ri. Ko'rinmay qoldi. Nimaga? Sütü dağı 5-10 litrden berib qoldi o'xshaydi. Qaysi bog' oldi da mana yerda? 77 o zaman 1000 so'm çay içtim. Gel Yukan. Gel Yukan. Yakın kesinlikle. Oho. Peki. Sıraç dol bir gel. Şu bog' to'g'ri. Görmeyin. Juzgo. Torpaq erkak o'xshaydi. 100 erkak chiqardim shu uyda-chi. Bilan pishib olgan ochdim. Realni do'stim. Ozmoz deb chepalayotasiz chepa. Qanchasi torpaq qo'yamiz u? 4-chi. Ha. 4-chi tug'adi ekan to'g'ri. Shu bo'z ekan-a? O'zi qancha dedi aytilsin? 185'ten başladı az 100'e çıktı da. 100'e çıktı. Vermeydi 100'e vermeydi. To'g'ri vaqtda. Mal вообще parod ekan-da to'g'ri. Mana. Orqasidan da bir ko'rsatib qo'yaman to'g'ri. Shuna o'ygan. Yaxshi. Qanchada o'tasiz ekan shuni? Aytisiz kelmaydi. To'g'rilar men buqalarni tatamazdim. Buqa, torpoq, urg'ochi torpoqlarni qo'sh. Qancha berib qo'ydingiz aka shu? 79 ming so'm. 79 ming so'm. Qancha yashaymiz ularga? 1,5 yash. Qancha oldi aka shu? 122 ming so'm. Qoch. Mana to'g'ri. Hozirda. Hozirda dağı bağlıda. Ondayda şunu men izlep ko'raman. Siz naq olib ketasiz. Ochilada turib ekan. Qaysi bo'ldi? Qaysi? Jurnal. Güzellik.
250 Ол аз мағала. Біз насия пасияқын сатқы таусылар. Біздікі мақта çıkmaydı. Мына тоғандар. Жуыны 150 мың сом беріп қойды тұшы бар. Кеттік. Дағы тарта өрәйлі. Қанша олда кәшіл? 67 мың сом болды. Реалды баларды. Так. Охо, мына бұқалар қыраңыздар. Тізілет. Қайсыға туғандар? Қайсыға? Қайсы туған? Қанша мың беріп қойдыңыздар? 220 мыңға дейді туғандар. Қайсыда екен? Нар жақта тұрады дейді. Охо, мұна. Қанша дейсен мұны? Басыны. Қанша да ода да кәмді? Bilmem oldu. 200 мың сом екен туғандар. Сол, оға. Жашы да 3 жаш оқшайды. Аңгүсті екен, Аңгүсті қанша дейді екен? Бауылта о? 122 мың сомға шығып тұр туғандар. Аңгүс бұқасы. Соя тұрған болып қалыпты. Мұнағы. Так. Мұн жақтан әнді торпақтар тартам туғандар. Мұна жерден негізі алынған торпақтар байланады. Ұшыл жерден көрақ тартам туғандар. Қанша олда кәжіл мұна ол? 123 мың сом болып тұр көй. Olmazlardı körtaslar da onlar çılanı. Kaça verdiniz ya kaç o? Kaça deyse özünüz? 50'den kam vardı o da. 50 мың сомнан кемі бар екен онда. Айтылыш басы. Мына туғандар. Қаншаға саттыңыз әке шыны? Қаншаға кетті? 55 мың сомға сатылып тұр онда. Қайсын қаншаға сұрауды әке? Сол көп болды, да? Қаншаға? 34'e 200. Juno hoca özü. Kaç kanal? Bu Dostu kanalına get onu. 34.200 som oldu da ona. 200 son kem 34. 34.000 som 200 som kema get ona. 200 kem 34.000 som oldu.
Qaysi bu? Qaysini tartsan ekan? Torpaqlar qanchadan otasi aka? Qaysisini? Nimalarda? Qaralarda. 25'ten. Jalan erkek bu yerda. 25 ming so'mdan ekan bular. Biraz yumosunu ver desen mi lan? Kırıştı. Nerede? Gördün mü? 23 ming so'mdan bo'lib turibdi onlar. Ona narxi oldidagilar. Ko'rding to'g'ri? Erkek torpaqlar onlar.